gutunga umwana w'umutiste birahenze, education yabo birahenze, ubuzima bwabo burahenze. Nutaba uri umeze neza ngo haguruke ushakishe, n'uwo mwana ntabwo uzashobora kugira gute kumurera. Bisaba ko wowe ubwawe mentally ugira abantu bagufasha. Ikintu cya counseling kirakenewe. Nabonye Minisante hano kirakenewe cyane. Iyo uko guhungabana biza kuvamo n'amakimbirane mu rugo no kutumvikana, ni ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu nimwo kuvuga ngo hagombye kubaho ubufatanye Minisiteri y'Umuryango, Minisante, Miniduc, nishene. Hanyuma deja uzatubwira ko barimo kugerageza kureba ukuntu habaho integration cyangwa mainstreaming y'abana bafite autisme mu mashuri. Mu byo mutekereza nabonye imfashanyigisho n'ibindi mwavuze, ariko hakenewe na infrastructure itandukanye. Aba bana bacu hari igihe adashobora kwicara muri class ngakurikirane n'abandi. Birasaba niba hariho no gufashwa, ni bakeya babishobora kuko abanyeshuri barakubagana, murabizi. Birasaba ko habaho na infrastructure yindi, hari ubwo umwana yakurikiranirwa inyuma agahabwa iyo mfashanyigisho, ariko hari abatazashobora kuba bakwicara muri klasi n'abandi. Rero nk'uko igihugu cyacu turakizi, iyo urebye autisme ubona hasa nk'aho ari icyorezo. Mwabonye ukuntu abantu bafatanya, inzego zifatanya, abantu bose bahaguruka, twatewe n'ibyorezo biza, COVID mwarayibonye. Ubu ngira ngo mu mashuri murabizi ukuntu murimo kurwanya ibintu bijyanye n'igwingira ry'abana n'ibiki. Iyo ureba ukabona inzego zirimo zirakorana hirya no hino, kuko ni ikintu kiba kiremereye. Ikigo kimwe, minisiteri imwe, umubyeyi umwe adashobora kuba yakwifasha. Niki mukirebe mu buryo bw'icyorezo, niko nabibona. Ntago ari uburwayi nk'uko mugenzi wacu amaze kubivuga, but hari icyo cyorezo. Mu bana 10 aho uri bubone bangahe baza kuba bafite autisme. So ngiye rero nkaba nasabaga ko habaho iyo special attention kandi ifata ku muryango mugari wose kugira ngo dushobore kurwana n'iki kibazo. Murakoze.